Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Amansizlarmi? Do'stkajining ko'ruvchilari. Biz sizlarga No'g'atdagi Musulmon akadan vaksinalar to'g'rili ma'lumot olamiz. Qanday beriladi to'g'ri, qanday saylat o'shol to'g'rili kichkina video qilmoqchimiz. O'shondoqdan bizning videolarni oyog'igacha ko'rib, bizning kanaldan olib turingizlar. Yenisi var. Öte yaxşı qaraşım. Bular akasi daha bor ekan-da. Lan kızı atma bırak. Belki nanatan göre kızı at. Bu tovuqlarda narog'dan qiziqqan odam qilsa kerak deydi-da. Ne var? Özünden alaysa. Boğa kızı bir de sen özüne qarab kum edip qo'ya. O'shandan qanadan bir de qarab keladi. Kızı ko'ngil qo'yib qaraydi. Boshqa yerda tursa ham tovuq deb qarab o'zi qiziqqan odam kelib vaqtida qarab yurishadi. Narog'dan qiziq bo'lgan odam qilsa ozmoz qiyinroq a. Kelib suv jem berib qo'yib bo'ldi. Aytmoqchi bo'lsa aytib semirsa yumurtqacha bo'ldi, jiraveradi. Qiziqqan odam mana shu bilan qarab, shu bilan ishing bor, ular yumush shu bilan o'tashadi. Nimaga tomori? Yerni tomori bilmaydi. Sonda niye deyişi? Dal bir anı qiyqasa ya, süzəm sayılmaz. Kaşıkı yarağından tüzgürü bulup, misali yeşiğin altına akurat bolsa, kartoşkalı жазылmaz, pomidor bolu başkalar çiğ bekte bular. Özümür kaşıklar bolsa, çokulap, pomidorun bolu, kartoşkun bolu, toz var жоғынан bular. Bu berk tovuqlara qaraganda sal nemeroq ekan. Jo'shroq bo'ladi. Ana sen undan nechaga tiybaydi-da, qaraganda aqlli ham bular boshqacharoq tovuq qaraganda. Berk tovuqlar bo'lganda, kapustan pomidoring ham cho'q-cho'q tashlaydi. Ularni qo'rqmay qo'yaverasizlar. Ana berk tovuqlar o'xshab olsa ham ketmaydi-da. Berk tovuqlar ketib qoladi. Bular tuxum tug'ish qanday ekan a? Yumurtqa yaxshi bular. Ular eng ko'p tug'ani 1 yil, 2 yil, eng ko'p 1,5 yil bo'ladi. 1,5 yilgacha yaxshi tug'ib beradi. Bular ochadi o'zlari a? O'zlari ham ochadi, o'zlarining yumurtqasini ochadi bular. Bular boyagi emaga o'xshaydi a, bitta tovuqlar ekan. Biroq bular go'sht yumshoq bo'ladi, et. Yo'q. Yemeyer ekan. O'z negizi yumurtqa bag'ridagilarning go'shti chiqadi. Et bag'ridagilar deli, bu broiler bag'ish kerak. Bu yumurtqa bag'ish kerak. Yani bunday dilya krasataga bag'ishadi deydi ko'p tovuqlarda. Qizig'i parodasini Bulardan paradası ko'p bo'lsa kerak o'z negizi. Paroda bor, ko'p bor. Bizga ko'pchilik bilmaydi. Shu turgan tovuqni shu. Hozir biz sayotgandan. Shun turlari bor. Ular turlari ham ko'p bor. Shunlar turlari. Yani bizde ko'proq nima bilishmaydi. Va yapon qoroz, yapon tovuq deb qo'yibdi. Ondan turlari bor. O'xshash bo'ladi, biroq ularni ham bilishmaydi. Hozir bizda YouTube yetishib qoldi, YouTube'ga girsa shunday parodasini bilib olishadi. Qondan qilinar ekan-da. Jo'shina. Bo'lsa kerak. Olmasa yumurtqasini qashirib qo'yadi. Bundagılar var, broilerler semirgenden keyin so'yaverish kerak. Buni basal beradi. Broiler semirgenden basal beradi. O ko'p semirsa ham o'lib qoladi. Ova, semirib jetilganda sira so'yaverish kerak. O'lib qoladi bo'lsa broiler. O bayaqda tovuq qilgan bo'ydi ekan, значит. Yo'q, buni tolka et bag'ridan bag'ib turganda so'yaverish kerak. Ular ham 5 kilogramm chaynam beradi. Jetilgandan keyin sira so'yaverish kerak. Bo'lmaydi bo'lsa o'lib qoladi.
ekan bu. Yıkıldırandan benim de seyredeyim. Kalkma ekan. Kapayasın, kalkma ekan. Bul beti işigen neden işit olçu? Beti her kanday şaşırmıyor olan. Girip olur, birbirine çapılaş olan. Girip olgan bir şey, her kanday olan. Orular var bularda. Balışı mümkün, setkalarda kapadı bağlasam da жерде. Balışı mümkün, her kanday seslenir. O iş kete öğret. Başkatan gelsin orular olsun, her kanday da. Sürüge buların orunu atmaysan. Atmaysan bir 10 türüyorum çıkat özü orular. Aka dostlar, aldыңыздар сиздер дагы үкүлдөтүп эме кылып. Алдын ала үкөлдөп койсоңуздар ушундай касал тийбейт экен. Үкөлдөп тооктор жок чыгараңыздар. Бул эң кичине чөчөк экен, буга дагы 1 грамм дедиңиз, э? Bularda mesasından kızlar çıkırıp duruşa, taptaza kılıp, kara duruşa, taptaza sonun kılıp. İşte cidden bu işi taza duruş gerek de buların için. Bir cumada bir iki yol iş kılıp taza koşarsın. Mesas taza kılıp. Şunu jakşı bulup da buların. Kasalam тийбейт да, Selam gibi başka mı bulmayın. Şimdi taza bulup da. Yani sas cidden baytam ne taza приятный olur. Қарабайды. Сол башка неме кеткенден карайт, ошон карабайт. Качан касал тийгенде анан башталат тең, э? Дегенде карайт, ооба, иштери мусор болуп толуп, чит кумурска берекеттер басып, жөлөк басып баштаганда анан келет, ошон карабайт. Жөлөк баскандан буларды кан соруп коет, тежелип калат. Буларга десеңиз, анау питке дагы каршы өздөрүнүн эмеси болсо керек, э? Көлү бар, көлдү койсо болот. Анан Көл бар да ол. көлү бар, анан порошоктор бар. Сееп койгону. Анан суюктар бар, өзүнүн үстүнө тамызып койсо. 1 грамм тамызып койсоң, өз денесине жайылып кетет. Üstündeki жабышкан чит бирге бар да кете берет. Олорду эми ар айда бериш керекпи же кандай кылып бериш керек олорду? Кайсы айларда? Her ayda emес ол пит дегенде гана берилет. Пит дегенде гана. Жок, her ayda альбен берип болот. Булар her ayda курттап кетет, тезде курттайт. Bir айдын ичинде же bir айдан ашканда берип турбаш керек альбендерди. Курттап кетет булар тезде. Her ayda hem антибиотик берип койсо боло берет. Жөн берки кана пит басып, бүргөсүгө басып кетсе жок. Кыймат экен, миң тонн кетет. Зарыл эмес. Чыдаш керек он чыдаган адам багат. Бул тоок боогучунан тоок болушун керек тең, э, ушулар менен, Деген айтат да, мал болсоң мал болуш керек дейт го. Ушуна карайсың тоокчу. Сен амды уктурмусуң? Бул журналист бул. Бул сүрөт калган ке, журналист булар, интернетке чыгышат, журналист бул. Муну үкәйми? Үкәс болду. Экайыгы Булар бунака жош тооктор, көрдүңүздөрбү? Мына огороддо турат, эч нерсе кылбайт. Жош бол өздөрүнүн жем терип жеп жүрө берет, курт кумурскаларды. Көрдүңүздөрбү? Качеке окшош эмес, ондой эле. Көрдүңүздөр? Качеке болгондо баягы тутунат эле. красота экен да бул, а? Салым экен бирок. Bu yakta qanday tovuqlar ekan? Бул жакта качекелер бар экен өзүбүздүкү. Өзүнүн кошекелери. Өзүнүн кошекелери. Парода экен. Булам бурама окшойт, а? Бурама чалышпы. Сарык бурама, сарыктары эми жош болот. Булар эң жош булар ham.
Ана кашекилер өтө күлгөн таба болот. Тийсең акылык дейт. Булар тукум берип табабыз ошондо? Жумуртка Үйге битти туга. Битти аз туга. битес туабы, жумуртка кирет булар. Оны туга. Булар чөжөкөн да, чөжөлөр эми мындан бияка жумурткага кирет. Ар жакта кандай? Олар деле жайдар окшойт да. İşte bu dört de var işte. İşte. Кыча короз го булар? Бул ошонун корозу экен. Чырайлуу болот экен бул короз, а? Ооба, свет адамга жагымдуу экен. Ити сонун экен. Бунуку жери тамыры жок экен, оңой экен. Массеге караганда. Сиз баягы кече эмелерде билет келсе баягы койлорду ham эме кыла берем дедиңиз, а? Үкөлдөп мал боюнча дагы. Полный билет экенсиз, значит, да? Кандай эме болот? Эми бодо келишинче билебиз. Айтабыз, ачыкча айтпайбыз. Билгенибизди гана айтабыз. Билгенибизди айтып, билгенибизди эле чыдап беребиз. Baya jojala aya. Ушулбу? Биринчиде айтканда, Mano olib chiqib Apasi kel oraymi aytadi. Апасы экен бул. ооба. Ayam olib chiqib. Оке, бул жакта дагы тооктор бар экен. Bir баласы бар экен. Бул дагы брама чалчы окшойт. Бул жакта кандай? Бул жакта дакан экен, даканчылар бар экен. Бул жакта мака эм пышат экен. Ноокатта. Ошол эми биздин видеолор жаккан болсо, биздин каналды достор менен бөлүшүп, каналга катталып лайк басып коюңуздар. Мусулман Кулайканын номуруну описанияга калтырып коем. Билем алар чалып сурап билсеңиздер дагы болот.